Finally, before I invite my brother, finally, Mheshimiwa Osoro, na ndugu ya Namagara, Nabarabara Basa Mograng, Wako Mito Kombo, speaker Ito Chiriga. Abantu basi itobokirango mate. Ngajere romba kwanire kuru enkoro ya nemu mwana ino. Mwanchire? Yanta itomote geremba tebiga. No muma jitebo tami no moto mole munde. Iga no seito. Nende kene gyonsi na keba ga no seito. Iga anka. Amanyinga no sila yabokirango mate. Indutu ensi kuna abantu babokirango mate kurutonyoro bolsibole bwa 1963. Nalito agwe mere muri tangani ye serikali ya cabinet ko sobo notali boygo alito agwe mere muri tangani no bo so kusana ntuwe ka banyene na ndu chako betane biteto ko saliye gazi ko sobo notali boygo tali buya abana ba mindu to ko le mere mona barabuga ndo Osoro nte ngo tebi sabanta abons boygwete Osoro no mwana mindu moke na bakani ngatingo nyara kumura ma denje ko mweli gazi ayese ino onye koro mo muro manene mwa isho mino mozi niye kala ko beke suruali buweka mbona yuko mokani ya beke suruali yeke weku lakini atebero te ada denga na mochimo kanye kurubono paka mambi dingo nyara kora Osoro ere na bakondama kene romoke kera bandolia bakena baokora kene ne kesi Osoro atanda mitinga arami mbona yako ndalia ekera kondama oro kia bandoli bale koma ngani tuaniali eli ndaba mogesere estiraisi ndio mogati lakini wono na ndeke ro wako lirego kwenyorege ndekemo aye na injese itoiga nenda bantaba batagite to baraye to bakonye toke ani anyi tutagite utwale mechanoga ukirango to bwate bahati abantu baragambi nenda bantaba batagite to baraye to bakonye toke ani anyi tutagite utwale mechanoga ukirango to bwate bahati abantu baragambire bugirango bonzi pia bajumbe moyo bale nubo limonga tewa omugako mweli kibwage moyale omugako yondi moyale omugaka kombane royora moyale magara oyo obo mujumbe manzo ni moyale abajumbe bagambire bugirango mate bonzi no bale onyeme chande rongo sege ndokero abagaka ababo kombo nababo tokaranzize batogambere batotebu na tokole bintu togende kujibusiamo mwanjira magana iyo Kabo to wenda komenye ngenje kabiri to kworo kyo bosoku to menye munegesa kweta mayitukwe kambera abantu bajukuboli abantu baboli ngoyini ngo bata yaya Osoro nande kwanza ndibonto kuboli Osoro no mumuru mwabakoramo no muntu sobo induna abantu abamo tokorera abantu abegasiamo yansaye ka to eteli bagali abene ibageli ndiko boye myaka yonse ko sobona na mumenta bacha boye myaka yonse ndoko tware gazi myaka yonse weka to kyamo tusikana igono omumburoyo ndingo motiga no toko mera amo nere ndio kaigo motagite motige abana Osoro njuga ndingo motiga acha motigo yunara abo motigo wekamo bogoli Osoro ndali boygo wekamo bogoli twatara nere kera kumeke mkoro toweka na mukani haya ayero tege mkoro toboro esa ate kana ko weka ke onjoro na mukani sa ate ko ekugo Osoro no tali boygo na mota ke to be amo igo makara na yoro ay mu ngoro monene ga abo na botuba oma yoro abakaba Moroja waka wala on yani ugirango ne boli na bagamba ono mwanga kombo amana we jozalika na etora buli kia na etata na magara ne ro muromo nene nini moto banga oyo ndoli ko motiga na ba unara be na zimbara ati na tole na unate wa iga mumuro mito oyo ndoli ko motiga na to ko bera nere ayege to kora musuko na bara hote ngwa je kwanda na boko ndama mo gazura kingo tu akwana Osoro no tele boygo kanda ebero na boko na kwe ugantu kanda ba kwana waje wantebia na ebo bangetiga ayeba je uchia se nei Osoro no tele boygo Igor ndo ya Andreu Chibosto kore gaziamo
njeke ndio kango bazawa abantu bari nina bakwega asingiya ikera egoje ko garo choko mu minister ikera to ko mu minister ko gora mabana yogo ebe asingiya na kwara beke tai musu kwara kani tiruya kwa kwara ke songo mu mogirango kwa babona borongere ke bantu jato mu na wala be minister ga matkawo osoro kali moyo vamos a ver kabisa na ntomo sabere nani mwatu sabere tu nsto veamo basi osoro wono maende na covenant kwa hili za baba na wana njoma ite na ikira watana aendi tukuotiga anodo na aliyo kabako mnegi kwa wana ndire basi oro na ngiro mu minister bia mono aya no abantu baminto I'm asking my political leaders, my friends, sisi sote tuzungumze na sauti moja. We must discipline our children and we must insist on some things. We cannot create a society of animals. Sasa kazi yetu ni kujenga mashule na kazi yao ni kuchoma. It's tough love. Our children must understand one thing. These things are not easy. Na tuambie watoto wetu waelewe. It takes sacrifice from parents, from everybody to get these things done. Na tuwafundishe. I am not a subscriber to those things called, oh, now human rights of the child. I don't subscribe to those things. Biblia inasema, spare the rod and spoil the child. Mimi nataka tuanze kuzungumza how we will discipline our children. Watu waache mchezo. Because abaibo lindogo chande katoni chimbo ne chiombe, toa gaje sukuru abana wachisambe na umota kiteiko. Hapana. We're not going to have that kind of situation. We must have a conversation on parenting and discipline in our schools because we keep it tuletea shida. Finally, before I invite I invite my brother and my colleague to speak to us. Mheshimiwa Pepo, the sublocations and locations work one about. I will ask the county commissioner when we are doing the whole review to find a review so the pamoja. And you know these things can also be very sensitive. I want to be very honest. I also want to consult with the member of parliament so that I get his opinion and everybody. So tuende sote mbele tukiwa pamoja. So tutafanya review, county commissioner ako hapa, tutafanya review hapa. Ile toko ole kwere nde nero. No, Mheshimiwa na alega Osoro, we will work together and ensure that that is sorted out. Number 3, Omo chief nale ndo ya na magara abara ibara ba South Mugirango. Wako mito kombo speaker ito chirega. Abantu base ito Mugirango mad. Ngajere romba kwanire kuruwe